नेपाल च्यानल या जाजो ठुगु वाले सोयाजना दिपि सकल सोकुमी भाजुमे जुपिन्द दुनुगुलन छे जोजलोपा नापा लस्कु स्याना जना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे वइगु ठुगु जाजो संजिमस वंगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि याद रिपोर्टे रुपे छिकमिनु गुन्याने न्यव्याचना गुख थथि हे थौ या ठुगु जाजो स ठुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट जनावेगु दक्षिबे नापा हाइलाइट्स दक्षिणगन जुगु बाँसुरी व पश्चिमा बाजा प्रशिक्षण तालिम पोचाला जनजागरण साहित्य नीतिगत खबरदारी अभियान जागरुल प्रोजेक्ट बाजा नेपाल सिलु फेस्टिभल इन दरबार सांगीतिक जागो चौजा ढागहन ध्येयंकन सापारु चौजा ढागहन नेवातेसँग क्वाटी पनि अतिथैगु गुण पनि हन येल बुंग थसी व मेमेगु थिथि थासे नेवातेसँग चौजा ढाग मत्याहन सोकोगु राष्ट्रिय नृत्य महोत्सव 2076 चौजा ढाला ट्राफिक व्यवस्थापन अभियान 2076 वंगु शनिबार दक्षिणकन जुगु बाँसुरी व पश्चिमा बाजा प्रशिक्षण तालिम या समापन जाजोजुल थ्वे विषयगु छगु रिपोर्ट चन्द्रागिरी नगरपालिका अन्तर्गत छगु महत्व जागु थ्याख थानकोट अले थुगु थानकोट छगु त्वाख टोटिट्वा ठोहे ट्वाया छगु संस्था ख टोटिट्वा बाँसुरी खल थुगु खलाया गोसाले दक्षिणकन जुगु बाँसुरी पश्चिमा बाजा प्रशिक्षण तालिमया वंगु शनिबार छगु औपचारिक जाजो यासे समापन जुल झिन नेवातेस परापूर्व कालनिसे थाना व्याचंगु थुगु परम्परागत बाजाया झिगु समाजे तढंगु महत्व दु परम्परागत बाजा गाजा त लेङ्कातेगु तातुना न्यागु थुगु जाजोले झिन हेम प्रशिक्षार्थी मध्ये झिन्यामसिया बाँसुरी सेकादिल धासा निमेसिया पश्चिमा सेकादिल सुथे नास दया विधिवत पूजा यासे बाजेगाजा थ्वेका त्वाले परिक्रमा यागु ख धासा परिक्रमा यनादिपि सकलसित लस्कुस यागु ख राष्ट्रिय गान लिसे यागु थुगु जाजोले थिथि सांस्कृतिक प्रस्तुति न न्यवगु ख धासा थुगु राष्ट्रिय गान या धुन सकल प्रशिक्षार्थी पिन्छ न्यवया दिगु ख थुगु समापन जाजो यलस्ता चेत फुलिधुङ्गुपी न्याम मिज व सम मिसायना चाम वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक पिन्त जाजोया पाहा वडा अध्यक्ष दुर्गालाल महर्जनजु खाडा नेकादिल धासा चन्द्रागिरी नगरपालिकाया मेयर घनश्याम गिरिजु सम्मान पत्र ललहना सम्मान यागु ख थुगु जाजो स मु गुरु धर्म मुनिकार व सहायक गुरु क्रिस महर्जन जुया त दोसल्ला नेका जाजोया मु पहा कथ झायादिम चन्द्रागिरी नगरपालिकाया मेयर घनश्याम गिरिजु हनादिल जिन्हेम प्रशिक्षार्थी आशिष महर्जन सुधीर महर्जन उत्तरा महर्जन सुदीप महर्जन सरु महर्जन स्मारिका महर्जन सञ्जु महर्जन भावना सुवाल जुनुमाया महर्जन सुरज महर्जन पुष्कर महर्जन महेश महर्जन विकास महर्जन सिचु महर्जन सचिन महर्जन शिवानी महर्जन व सङ्ग महर्जन या त चन्द्रागिरी नगरपालिकाया मेयर घनश्याम गिरी व वडा अध्यक्ष दुर्गालाल महर्जनजु दशिपौ ललहना दिल मु पहा कथा झायादिमा मेयर भाजु थगु नुगा ख तया दिगु उगु जाजोले मेपि पहा पिन्छन थगु नुगा ख तया दिल टोटिट्वा बाँसुरी खलया नाय भाजु सुरज महर्जु सभापतित्व ग्रहण नादिगु उगु जाजो पुष्कर महर्जनजु न्याका दिल हलिमे लय स्रोतिया लिउ लागु छिगु दे नेपा एसान थनदास त्वनिगु लय चरम अभावे त्वनि मागु बाध्यात्मक परिस्थिति छिगु न्यने विद्यमानेदु छि आजु पिन्स देका वंगो राजकुलो फुखु टु लुइति नापनाप थिथि लय स्रोत गुली ननावन दासा अझ गुली फुखलीला भौतिक संरचना निर्माण जुइरुंगुगु अवस्था दु घन घनला अझ थुकिया त नंगेतेंगु कुट खनेदया वया चंगुदु ठ्वे विषय त कया वंगु श्रावण 25 गते यल ल्याको या रानी पुखो या न्यने जनजागरण साहित्य नीतिगत खबरदारी अभियान जाजोजुल छगु रिपोर्ट हलिमे लय स्रोत या लिउ लागु झिगु दे नेपा
एसान थन्धासा जिस तोनेगु लय चरम अभावे चोने मागु बाध्यात्मक परिस्थिति जिगुन होने विद्यमान दु झी आज पिन्छ देका वंगु राजकुलो पुखु तु लोहिती नाप थिथि लय स्रोत गुली ननावन धासा अझ गुली पुखलीला भौतिक संरचना निर्माण दुई थुङ्गुको अवस्था दु धासा गनगनला अझ थुकिया त नङ्केको कुत खन्दया व्याचंगु दु थोहे विषय त कया वंगु शनिबार आया विकास प्रकृति पर्यावरण व सांस्कृतिक मैत्री दुईमा धैगु मु नारा कथ ऐतिहासिक लोहिती पुखु नङ्केको ज्या जुयावया चोङ्गुलिसे तोनेगु लय समस्या सम्पदा गुठी व सांस्कृतिक धरोहरे जुयावया चोङ्गु अतिक्रमण्य विषयले जनजागरण सहित नीतिगत खबरदारी अभियान या ज्याजोजुल उगु ज्याजोले नोचु तेगु झोले ल अभियन्ता अझै लामाजु प्रकृति सितिक बियाचोङ्गु ल थो अवस्था न्याय मागु बाध्यता नाप सरकारे चोपिनिगु बदनीयता विषयले नवाना दिल नाप मेम अभियन्ता वीरेन्द्र महर्जन जु पुखली जुगु भौतिक संरचना निर्माण व नेवा वास्तुकला त विश्वया सर्वोत्कृष्ट वास्तुकला ख धैगु खे जोड बिया दिल अथेहे लोहिती विशेषज्ञ सुशील श्रेष्ठ जु लोहिती व पुखुया अस्तित्व नीति मेलम्ची अपरिहार्य व सरकार मेलम्चिया ज्या जम्मा 3% बाँकी जुगु अवस्था सरकार थुकिया त व्यवस्था यागु खे जोड बिया दिल आज मेलम्चीको कुरा गर्नै पर्छ हामीहरुले जबसम्म मेलम्ची हाम्रो घर घरमा आउँदैन तबसम्म धुमे धारामा पानी आउने अवस्था छैन त्यसकारणले हामीहरुले चाहिँ ढुङ्गे धारा संरक्षण गर्नुको लागि मेलम्ची अनिवार्य छ भनेर हामीले आवाज उठायौं तिनीहरूले भनेको होइन 60 दिनमा पानी दिन्छौ 75 सालको वैशाख 1 गते पानी दिन्छौ भनेर कहाँ गयो थोहे झोले मेम अभियन्ता पूर्ण चित्रकार जु सप्त पाताल पुखु व पलेस्वा पुखुया विषयले थगु नोचु तया दिल ऐतिहासिक लोहिती व पुखु संरक्षण संघ सेफ नेपाल भ्याली व उपत्यका खानेपानी पीडित दबाव पुच या मंका गोसाले जुगु उगु ज्याजो राजाराम तन्डुकार जु ढाका दिगु ख वंगु श्रावण्य 25 गते शनिबार गुलाया आगमन नाप येले ल्याकुया नासा छुके प्रोजेक्ट बाजा नेपाल सिलु फेस्टिभल इन दरबार सांगीतिक ज्याजो झझ हन गुलाया बखते थैगु थिथि बाजाउ नाप परम्परागत संगीत न्यावेगु कुटा खनिदुगु गुज्याजो बौद्ध लीला प्याख न्याबोसे न्यागु छ रिपोर्ट वंगु शनिबार शनिलया न्याता इनिसे गुलाया आगमन नाप येले ल्याकुया नासा चुके प्रोजेक्ट बाजा नेपाल सिलु फेस्टिभल इन दरबार सांगीतिक ज्याजो झझ ध्याक कोचाल गुलाया बखते थोइगु थिथि बाजा नाप परम्परागत संगीत न्हेबेगु कुत खनिदुगु उगु ज्याजो बौद्ध लीला प्याख न्याबोसे न्यागु ख विशेषना थुगु प्याख कार्तिक प्याख केनेगु झोले हुलेगु ख धासा थुगु प्याखया नीति प्रतापधर शर्मा व सुरेन्द्र बजाचार्य जु खी थानादिल धासा उत्तम रत्न पूजन रिजन व कोशिश प्याख होला दिगु ख लिसे ज्याजोले लुबु महालक्ष्मी दाफा भजन खला पाके थुगु प्याख नीति मेहागु ख उगु ज्याजोले चोफु गाहिती हरिभजन दाफा खला पाखेन दाफा भजन हेबगु ख गुइन्याद दुम आजु कान्छा महर्जन नाप मेगुरु सानुकाजी महर्जन खी गुरु बेखालाल महर्जन नाम संगति गुरु बाबुकाजी महर्जन लिसे मेमेपी कलाकार पुचल नेपाल समुद्र नाप मेमेको दाफा भजन हेबया दिल गुरु सुरेश
सुरेश राज बज्राचार्य जुया संयोजने राग सारङ न ठोल थुगु राग थ्यागु नीति सुरेश राज बज्राचार्य व फिरोज बज्राचार्य जु सरोज थानादिल धासा वरिष्ठ शास्त्रीय सङ्गीतकर्मी मिलेन तन्नुकार जु भाइलेन थानादिल लक्ष्मी प्रसाद डङ्गोल विपु श्रेष्ठ व सजित श्रेष्ठ ताल वादनले साथ बियादीको खसा भूपेन्द्र बज्राचार्य जु ब्यास गिटार सुमन महर्जन जु गिटार स्वर्णिम महर्जन जु बाँसुरी साथ बियादीको ख झोले थुया लिपा जय नमो श्री बुद्ध भगवान न नेहवाय तगु उगु ज्याजुले राजीव बज्राचार्य जु लाखे प्याखन नेहवादिल धासा थुगु प्याखय नीति श्याम नेपाली जु मली पुयादिल थोहे झोले प्रोजेक्ट बाजा नेपाल झिन्नेवा तेगु परम्परागत धुन सिलु नेहवगु ख इले थोइगु परम्परागत 12 मासे धुन अन्तर्गत छगु ख गुलाय इले न्याइगु यलया नेखो जात्रा हालिगु मेन उगु ज्याजोले थोगु ख परम्परागत बाजागाजा संरक्षण व सम्वर्धन नीति जुयाचोंगु थुगु ज्याजोले यल महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जन मु पहा कथा झायदिगु ख फिरोज बज्राचार्य नायदुगु थुगु प्रोजेक्ट बाजा नेपालले लक्ष्मी प्रसाद डङ्गोल नखु विश्वास बज्राचार्य छ्यान्जे विपु श्रेष्ठ दावरी ख धासा सञ्जीव श्रेष्ठ अनुप पौडेल सुजित नापित व राजीव बज्राचार्य दुजपि ख उल्लेख्य रूपे सोकुमे भाजु मेजुपि दुगु उगु ज्याजो सुरजवीर बज्राचार्य जुन ह्याका दिगु ख नेपादेय छगु तरंगु नखख जने पूर्णिमा नेवातेसँग ठुकिया त क्वाटिपुनी अतिथैगु गुनपुनी कथा हनावया चंगुदो क्वाति ध्याबले गुंगु प्रकार या बोचा या टी देगा तनेगु चलन्दो ठ्वे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार हेर्नको दुसयादिस जने पूर्णिमा नेपादेय छगु तधंगु नखख जने पूर्णिमा नेवातेसँग ठुकिया त क्वाटिपुनी अथैगु गुनपुनी कथा हनावया चंगुदो क्वाति ध्याबले गुंगु प्रकारे बोचया तिदेका तोनेगु चलन्दु थुगु देखुनु हिन्दू धर्मावलम्बी पिन्छ निसी याना थिथि दयथ्या पूजा आजयाना जनै चेगु याना वा चंगुदु धासा थुगु जनै सोन्तिया लक्ष्मी पूजा कुनु तोतेगु चलन्दु थुगु देखुनु नेवातेस क्वाति नापनाप थिथि नसजोल ब्याचया त तेगु चलन्दु थथे ब्याचबो तयाबिल धासा बुई उत्पादन बढे जुइधैगु जनविश्वास दु थुगु देखुनु क्वाति नाप मरिनैगु यै गुकी झिगु शरीरे तागत नाप थिथि लोयलाप ल्वागु शक्ति बिधैगु विश्वास दु थोहे झोले वंगु 29 गते यलया कोन्ती सर्वेश्वर महादेया मूर्तिया त न्ह्योने चोंगु लो हिति ल जायका देया त पुखली दठितेगु ज्याजजुल थुगु जात्रा गुनपुनी सोया छनु न्ह्य चाने नेगु ख थुगु जात्रा थुसिन आपला भक्तजन पिन्छ बोतिकाया दिल ज्याजोले आरासा दिपाई जुदिङुदु त बजागको दिपाली पा हाक्न ल्याउँदनीगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट सिक्जुनीगु न्यानी न्यावेको हेजी आरासा पल्क ब्रेक
तो बजा हगको दिपालीपा हाकनस्क ज्याजुले लस्कु सेना चना छिकबिनसँग सोयाचना दिगुदु ज्याजो ठुगु वाले अले थौय ठुगु ज्याजोसँग जिमसँग ठुगु वाले थिति थासे जोगु थिति गतिविधि रिपोर्ट छिकबिन गुन्याने नेवाचना गुख थय चले वंगु 30 गते बिबार देयंकन सापारु चंजा ढागन सापारु झि दे हनिगु राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व ख ठुगु पर्व नेवा संस्कृति पाखिन यागु जुया खास याना सोनिगव देश विदेशे नेवातेगु बसोबास दुगु थासे विशेष महत्व बिया ठुगु पर्व अनिगु ये नेवा समाजे दिवंगत पितृ तेगु सम्मान व मुक्ति नीति सापारु हनिगु ख सापारु प्रत्येक वर्ष या गुनपुनी या कने खुनु भाद्र कृष्ण पक्ष या पारुबले हना वया चमुदु थै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयारी नगुदु सोयादिसा सापारु झि दे हनेगु राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व ख थुगु पर्व नेवा संस्कृति पाखेन ढागु जुया खास याना सोनिग व देश विदेशी नेवा तेगु बसोबास दुगु थासे विशेष महत्व बिया थुगु पर्व हनेगु ये नेवा समाजे दिवंगत पितृ तेगु सम्मान व मुक्ति नीति सापारु हनेगु ख सापारु प्रत्येक वर्ष या गुनपुनिया कने खुनु भाद्र कृष्ण पक्ष या पारुबले हनावा चंगु दु ऐतिहासिक प्रमाण कथा मध्ययुगे जुजु प्रताप मल्ल सापारु हनेगु चलन ह्याकुगु ख वैकल पुत्र सोके लनाचोम रानिया मनशान्त यागु तातुना दक्कसिया भोगे या मागु यथार्थ रानिया त केनेगु नीति थुगु पर्व हंगु ख साया भेसे हरेक मृतक्य थितिपि जात्रा हनेगु नीति पिहावै थुलियाना न मजुबले थी हास्य व्यङ्ग्य प्रहसन न्यावया तिनी रानी न्युबले निसी थुगु जात्रा दिन दश हनेत आदेश बिगु ख उब्ले निसी थुगु नख हनावगु ख धैगु जनविश्वास दु जात्रा हनेगु झोले दशसा मधुसा मस्यत श्रृंगार याना थी देवदेविया भेसे नगर परिक्रमा यई नाप थ्याथासे थी झाकिन नेवै थुगु देखुनु मृतक्य शान्तिया नीति रामायण भजन हालेगु चलन नदु छखे थथियाना सापारु खुनु दिवंगत आत्मया मुक्ति व कल्याण कामने यही ढासा मेखे थितिपि नाप ब्यामागु दुख व शोक या त लोमंगा कर्मयागु प्रेरणा बिगु यई लिपाङ्गु इले सापारु हास्य व्यङ्ग विधया त उजागर यागु नख कथ बोलना वगुदु सापारु या लक्ष्य ख्याली कलाकार तेस समाज व राष्ट्रिय जुयावया चंगु विकृति व विसंगति या त व्यङ्ग्यात्मक प्रहसन पाके हुखिनेगु यानावया चंगु दु दोषी दशया पुलाङ्गु यलया छगु महत्व जागु नख मट्या बुकी या त श्रृंगभेरी जात्रा ढागु यैसा थुगु जात्रा या त नेकु जात्रा न ढागु यै यल नगरे हनिगु थी नख मध्ये थुगु नख या ब्याग्ल कथाय महत्वदु विशेष याना दिवंगत पिनिगु मुक्ति व कल्याण या काम न यासे थुगु दिखुनु दिवंगत परिवार या थिति मट्याउनिगु यै छगु रिपोर्ट दोछि दसोया पुलाङ्गु यलया महत्व जागु छगु नख ख मतया गुकी या त श्रृंगभेरी जात्रा ध्यागु यैसा थुगु जात्रा या त नेकु जात्रा न थ्यागु यै यल नगरे हनिगु थी नख मध्ये थुगु नखया ब्याग्ल कथया महत्व दु विशेष याना दिवंगत पिनिगु मुक्ति व कल्याण कामना यासे थुगु दिखुनु दिवंगत परिवार या थिति मतिया वनिगु चलन्दु गुलाया नापाङ्गु दिनी सेहे थुगु नख हनेगु नीति तयारी कथा मतिया वनिगु नीति चाने लफु च्याक वनिगु चलन्दु थोहे लफु च्याक वनिगु या त बगी धागु यै थुगु जात्रा मेया नेकु पुया वनिगु ज्या थुकु या त नेकु जात्रा धागु ख धैगु जनविश्वास दु थुगु जात्रा नेकु पुया भजन याना झझ धाक हनेगु चलन्दु तर मत्या बलेथे थुगु जात्रा छनुहे कोचाइ मखु मतिया बलेथे थुकिन प्यङ्ग मुख्य थुर क्यागु व गली गली चोङ्गु लपु च्याकेगु यै मतिया यम्मुसे चोङ्क न्याके नीति थुकिया तढङ्गु महत्व दु मतिया सुथालक हनेगु नीति झिगु बाबही नबही चक्रबही नागबाहा बुबाहा हौग ओकुबाहा कोबाहा सौग
मंग व इखालखु मध्ये छगु बाहा व बही पाखे जिम्मा क्यागु यानावा जंगुदु थोहे झोले थौ यल बुंग थसी व मेमेगु थी थासे नेवातेस छ धाक मतया हन थुगुसी यलया मतया पा हग त्वाल कागु ख उकी थुगुसिया मतया दक्कु व्यवस्था हग त्वाल ये दुलन्दो मनुतेस बोती काया दिगु थुगु परिक्रमा बाजा खल व ख्याली पुचा तेस झन झ धाकुकु ख वंगु शनिबार नृत्य छिगु अभियान कला व संस्कृति या पहिचान रहेको मु नारा लिसे नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल या गोसाले सोकोगु राष्ट्रिय नृत्य महोत्सव 2076 चौजराको पोचाल छगु रिपोर्ट वंगु शनिबार नृत्य झिगु अभियान कला व संस्कृति पहिचान धैगु मु नारा लिसे नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल या गोसाले स्वकगु राष्ट्रिय नृत्य महोत्सव 2076 झझधाक कोचाल विक्रम सम्बत 2073 श्रावण 26 गते पलिस्था जुगु नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल स्थापना काल्या स्वकगु वार्षिक उत्सव या लस्त्या थुगु जाजोया गोसा गोगु ख उगु जाजोले थी सांस्कृतिक जाजो नाप लोक प्याखया धेदे बल्ला कासा जुल धासा 126 घण्टा प्याखा हुला विश्व कीर्तिमान तयादी ममेजु वन्दना नेपाल जुया त सम्मान पत्र नाप चादो तका ललहागु ख वरिष्ठ प्याखा गुरुमा प्राध्यापक श्रीमती बेटी बज्राचार्य जुया त डान्स डाइरेक्टर एसोसिएसन नेपाल सम्मान यात धासा थुकुहे जाजोस पृथ्वी ब्रस बिजु बेटी नव प्रतिभा नृत्य पुरस्कार ललहत वंगु श्रावण 29 गते बुधबार किपु नगरपालिका स्वच्छ वातावरण संरक्षण समिति क्लिन नेपाल महानगरीय प्रहरी ब्रेथ किपु ट्राफिक प्रहरी किपु नयाँ बजार क्लब व नेपाल स्काउट या मङ्का गोसाले ट्राफिक व्यवस्थापन अभियान 2076 ज्याजोजुल रिपोर्ट वंगु श्रावण 29 गते बुधबार किपु नगरपालिका क्लिन नेपाल स्वच्छ वातावरण संरक्षण समिति महानगरीय प्रहरी वृत्त किपु ट्राफिक प्रहरी किपु नयाँ बजार क्लब व नेपाल स्काउट या मङ्का गोसाले ट्राफिक व्यवस्थापन अभियान 2076 ज्याजो जुल थी सङ्घ संस्था व नगरवासी तेसा बोतिकाया दिगु उगु ज्याजोले बोतिकाया दिपि सकस्या नगर परिक्रमा यागु ख हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो स्काउटिङमा परिक्रमा यागु झोले सडक नियम व फोहर मैलाया विषयले जनचेतना इनेगु नीति फोहर मैला व सडक नियम या विषय यागु पर्चा इनेगु जाजो न जुगु ख सडक पेटी न्यासे वनेनु दुर्घटना पाके बचे जुएनु लेन अनुशासने चोनेनु लहनाया भसेका बिएनु सडक ढ्याब्ले येचुपिचु तयेनु सडक नियमित पालना याएनु सभ्य नागरिक भसेका बिएनु दण्ड व बम पाके बचे जुएनु सडक पेटी सामान मतेनु व लजुवा पिन्त सम्मान याएनु थे जागु सडक नियम या विषयले नारा दुधासा मेगु पर्चा फोहर या त मोहर देकेनु फोहर या त छुट्टे याएनु लाक्को पाको फोहर मयाए लहनाया भसेका बिए थगु फोहर या व्यवस्थापन थमहे याए निश्चित थासे जग फोर वान्छे फोहर दक्को संकलन करता या त बिए थगु फोहर या मु थमहे फुले फोहर या त ब्याग्ल ते व्यवस्थापन या त ग्वाहाली याए वो सकल किपु मुबिन्त फोहर मैला व्यवस्थापन या दुज जुयादि त किपु नगरपालिका पाके इनाम या नाचोना थे जागु थी फोहर मैला या विषय यागु आह्वान त दुगु ख सोया दिल थुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट सोकुमी बाजु मेजुपे छिकपिनीगु थासे ट्वाले न छुन कथाया जाजो त जुइ ढुंकुगु जुइ टेंगु दस जिमरा स्वापो तयारी छ
आरासा ज्याजोय इन को चाटेंगुदु मेगु वाले मेगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट जना सिकमिनिगु न्याने वेगु हेजु दासे जि ज्याजो न्याकामी सुशील साइन थौए थुगु ज्याजो सा बाया हुनिगु जफना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाजना दिस सुभा